Ka khubor ke basngusi ya ke Israel, bat ke US, hadin ba ke Iran kala terwai ke Pakistan, ke Turki, bat ke Saudi Arabia, ban thau ke kanhun sipai Islam, banyela Persia ya ke Israel. Katma hapdeng ke Iran bat ke Israel, ha ke jingkala ke bakrau ha katma, ke badang ya sekmat hapdeng ke Iran bat ke Israel. Weu he sipai jong ke Islamic Revolutionary Quds Corps, ulah khot ke Turki, Saudi Arabia, bat ke Pakistan, ban thau ke kanhun sipai Islam, bat bane kon Persia ya ke Israel. Mo sen resais ulah ong ha ke jingakran bat lat pathai khubor jong ke Iran, bakiri Islam ki badon bor kum ke Turki, Saudi Arabia, bat Pakistan. Kide ban thaulang ya ke kanhun sipai Islam, bane kon Persia ya ke Israel. Ngikwa ban thau ke kanhun sipai Islam, ringkat bat ke Turki, Saudi Arabia, Pakistan, bat kiwe kiri laong mo sen resais hakilat pathai khubor jong ke Iran, halor ke kanhun sipai Islamic kabaki kwa ban thau. Ka Pakistan kelapan tikna yangi balada ke Israel ka penon kam yu bom nuklear ya ke Iran, kin hertmai ke Israel da bom nuklear ke Israel ka thombor ke Iran, Yemen bat Palestine lada kiri Muslim kemyateli mentah barok ken mat ya ka juk ka apot lapan rapiang mo sen resais ha ka jingkran jong u. Ka jingkran na uhe ofisar sipai jong ka IRGC kala kamyo jingmon hadin bo menteri kampuying ke Pakistan Ukhawaja Asif ulah khot ya ki Muslim ban sedang ya ke jingateli Persia ya ke Israel, ha ka jingkran jong u ha ka khat sau tarik jong penai jon ha ka yung dorbari jong ke Pakistan. Ha ka wepat ke jingja ke bakongsan ha ka por jong ka thma Iran bat ke Israel ka badang ya sekman kisipaya dari IDF kila penbena bakiling sun nyepom jong kisipai sun jong ke Israel kila theri ke jaka penyai jong kisipai Quds hateran kabala menjur ya ke jekan at kabala dap peniap hapdeng ke Israel bat ke Iran. Kat kum ka khubor jong ka tanat pathai khubor jong ka IANS la sim kelum ya ka IDF baya kini ke jing syak thombor la penlong da ka pendon kam ya ke jing tip bathikna balat mui ki jaka ki badon kiti ha ka bala penlong ya ki kam leno Persia ya ke Israel. Kisipai sun jong ke Israel kala yartma ya ke jaka trekam jong kisipai sun hateran kiling sun nyepom jong ke Israel kala yartma ya ke jaka trekam jong kisipai Quds jong kinong apahara bat kisipai Iran hapo kecing penyat bathikna jong ki borwat penya bala pen kre lupa